làm lok nhiều chui chui nhiều cọ mà điệt mò biệt cả vậy quen nó cái những chắc bị đuôi mà cả bị chèn mà cái lok vô trong mà biệt cái này có Dano qua lu điên pa Dano pe dong tung của mai mà Uganda cái kia nó quay lao và isorati một biệt ngắt mà cái mà tika cho đó nó ikom lok ina obedo Lawi Rwodi Rwot David Onen Achana mà en ubir cái kia mà lok cái dua cái vậy iwa yo gana ngom ma entity mà này mà en mà chalo Rwot mà tika chơi cái dua này America mà nen kada có được kata ini mau tadi kita tol Twero ka Dano kerja kapa curi cino Twero ko ci wan ma calo dulu udah beda option mereka buat kedua mungkin an chan wane pian kong mereka kayak po mau ngara mau mini mau kau noi kar mana chan kape yang lalu punya tu mau kau aja jika orang orang nolak mungkin ini sudah menyerah yang mia pecah sudah ada nama para odio mia pecah dalam berlakuan dalam berlakuan kerja nah punya tanda di orang odak pun tapi mereka mapun iya atau iya cuma iya nih kalau kamu diudik mungkin mai kian tid mo kana ka wan duri obedo peng o meta wa chwal duan wa bot lu dur ka ma jong wa wan gen du ye wan pe peng pe ti wa ada ti wa da wan de wan ta chi mo wan wa ti wa chim an to wan me ro wa chi gen ne me bu gi te ma chwa nya de ne ya wa pe ko ma chi li ka kan an to ka be mo kana ni ti de ru gi te ma chwa nya de ne Tian wan ini wan Dano me Uganda mau biar Dano me Uganda mau kau on dak Dano me Uganda bukan kita on tema cuanya mati kita tinggal di sini jadi mungkin wabena no kita mero buat kere Dano oloko Dano tu kejo negatif mata ci wa mayo mo ko lega angay bara jemene enne di ko e bara dak bara be kar toy avoid 12 minutes chel kidwan mate ka kata eni pat lok ba pa Ojong Rwot ka chala dwana ye ena kira na kana waje kira Dano ma duong no mir ku ket chinge kiana yo bere liele ma chudogo mano kero ne cha waje kere minister me gender mego Betty among waje kamalen kanye na ne cha ma yin ber ka interviewing ni la dir lo no do chemo dong honorable ma chudogo ne ena ber ka cher ka handling pera tek ma da ni dul padana ma pat Rwot David ne na chana ma cha Lawi Rwodi cultural leaders, political leaders, lucuin bibi, menera ne lok Ojong ibirong per ngara chele kiana romo chupone. Lucuin bibi o logo, go karo kemegi, kumerimo logo I think they've taken a break. Forums ma pat Roberto ka lok, o karo kemegi, international agencies obino, go chago poko dek in form of disarmament, food for guns. Ikara moja wanero ene bono karno tame gwak tieko peko po Ojong mi kwalo dyang piem kono ke kwalo dyang mi achama unfortunately wa dyang ma ke kwalo bena pe chero botgi nyubena pe dong botgi kuno dong wanero o level ma gamente ma malo mero donyo ne lok eni ero again fot pe ko donyo lutela ma megwa eni ngini polka lutela te kwaro tiu kara chel kilo tela dini gitiga paving a way ni chero kaneno kyun ki loko kwede e loko Ojong atamani is a good step chalo ke kal kwara chuli mikaro chero ka loko ye ente munyi bene peko gi atamani hono miro ke wayati ni kirika no chene pe it's just something wajini wa miro chero kama command internally this is a budget
wachero kam namokora, wachero kam akuman, wachero kaman, will need to fundraise about this money. Ki bol chien bol hotel mamego madon. Yes. Magati gamente. Magati parliament. What for what and your teach protein chan. Chantier. Chan is not a bedlock for everyone. Ni while chantier, wangeni jomoka na team they are willing to fund these activities, especially katika through the kingdom. Kingdom will just sit there watching one chalo ke kalkwaro mero temo gero kuman wa mero million pa. This is our budget framework. Kagiramo yipo actually cultural festival. Pingo po aramo yipo yen matika kelu matika kwanyo ko pa Dano. I think in the same manner the organizing committee nyojoma beru chok Rwot should have guided me watching well this is now what is on. We are dong ki chet ki yin chene. We are teacher woro ben mi to go and accomplish his mission. Exactly. Chia robot subject ma mege wacho John ne kina komanti. La chia obedo kimego la mwaga. Watching for them they are going to go in the different visit per Rwot. Mange atini MPs ma megwani they are there. Gitie ma chun gitio ma chingu gonye karuoro koga ne gina komanti meta command. They will always come out and support their work. So, a organization, exactly. Mere budget, doc ben a mere streams of income. Teach my part ma all over wangene in the gym in a kake kitiu nyo chana in a kichara, cherokwe, charity kalkwa. Ma konya teach meeting what per Rwot teach per Rwot. Jim igni wang work doc per doc one and why dong. No, atamni there are some people who watch this program. Chalo Honorable Gilbert Lanyagi, Honorable Mere, Mego Catherine, all these guys magatika nanwa diokumateno in your offices. Atamni munyi lokarwat. In one way, it is like a plea. Ni we need funding. Me konyo Rwot, chero katimo lim mapat lock subjects mamege to the extent ni entities magatika tij matek menene kitiro rangos. Entities like embassies. We should write to them and see if they can come into the negotiation where kichet kenen pero po jongi tumkining kichimwang kelwen kida entro doki makingeni ada endo karaka umukuo